سلام ماما سليمان. نونيك خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول نيك خير يارنيك utajiri wa moyoni. Mwenyezi Mungu arisamehe madhambi huyo na matitiri yafanyao ritsorenga hiti. Mwenyezi Mungu ariswaliti na urenda njema zinu risambao zinu zidodungwa na zitendwa zema zori virilia ubangweni kiyama hasonsi pia heni mwanadamu yede mrahafuya. Mwenyezi Mungu naridunze nzia njema ikao enzia iyo ngejuwa ni dilo hon dunia na akhira. Iniketama njema wanaziwa na wahatu mauduwe juha wadojirepere neheli waze waha wakaujibalia au waza wakaujibalia haramai marengo itoka uyonzi babori na lisaada insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie umea wahatu utijuhe udunguze nongoze daula za heze nchi za hatu zidunza wana hatu biidhnillahi alkarim. Hamara bila assalamu alaikum. Sirengesho bashinu ni njeni fanya live yenu hanronzi mabahi. Buwe mato tinjia hari mwaze rezo sosio tiono Shakri Sultan haunru daraja usiku leo na bahati fursa ya dhahabu hakababu Said Muhammad Haruna fundi Said Haruna waifundi dovi waifundi kao sonti pia rikauhise ungarihisi ukaya nguremole koti zembi kaonga zijirio nge tayari mwongoni mwe mafundi ikao ngo wadzima ngo tukuza wanadamu wabungufu walo harmwe komora yefundi ikao nge abongo ambo al-Imam Asmani Azali imamu mrahito wokajahea yefundi ikao ngusifu madhamana ikao ngwarohitwa ngwakadamizao sharia shakomori shabidishi stahilo shistahio usilamu shivirleo usilamu na mujtama wahini mzimadasi washirwari yangu edao fundi Said Haruna hemi hajimi sambribwi nguviro enjia harmaze seremoni zahema katili yao nguviro enjia heni malahonjia yeware makoti leo oskwa leo wabuheshwa bayo kaya Shakri Sultan haunru ebahati ya komorenfo hamregeka mhoji kajafanya na wala hamada wala swadiza ma journalist ukayao ukazi za msaidie wakazi za belu wakazi za itoka uyonto wangu wala rjo ukaya ngwanyonyao le taifa ukwa oze wa uzisema suala mshinzi kaunga orema wikomori shauhenda wakaza masuala ya mswala atana batani ya tuna faida tunika faida imananti nande le suala lokale wewe upoza ulamba jau leo upoza ulamba jau leo jawa wati ya harma ulevi waitwa ni bai wa baba iso wananti wa kai kwa rengendreda ya heba haki ukawarenge wa babu sanru hamandao mfano imakatiralana uhuja mweziralana uhuja riono mriaula yala ulavanu yajo ya jiunda fursa yarenga salamu mon frère Ben yarenga telefoni yaende ya kazi za belu umru wa daraja za juu kaya ojumwe telekomwa hajione sadaraja kaya umru eda ya babu sebelu and yonde heli ema swadize ma journalist waliyo ngwedo ni nkaonro la promotion badala ukawa oze wa uzisema suala ya manansi ya mremao rijo hunda shawiri kwa tuanza babu he shawiri ebengo usiku leo hadisi kao emwenyasi Shakri Sultan yafanya hobavuni mafundi Said Haruna siyatoso ukaya mruha hisi ukaya mruha dola sonti pia ngari mtumboliza weshaya mruha dola sonti pia ngari shanga yao mruha dola sonti pia heli mwanadamu ngukozo hena daraja ya hawandwanu heli wajibali yao rijihimisa mbibwi ebavanu zenongo wandwanu walonizo eba indini da hivi
yuanwalo ni waona umri adziwa watinoka hao siwa watoka yanga wadaraja ukawafanyia maandamano wala ni roza lila jana raona wenda daraja yenda daraja ukaya rishia auriono umri yenda daraja ya puwaze mwongoni mweze mbinga za usilamu wa watu wakairi wa dunia wafanyiwa daraja za lila leo mtume wa watu rimuaminiyo riwalo mwezi yokaundo mwezi azalwa hatomolwa manani ni wangu fulani dunia pia wajua jimobilize leo imana rakajua dunia jimobilize kontro ya ndongo hamada hizo dapoka hizo zihuso usilamu wande wakairwa dunia wakairwa usilamu wa watu leo ule usilamu ridunzao zenongo mtume yamba narifanya ngarionao ka usilamu uja urarilo ushiliwa ze ngome za trilo zisampanyiwa wanadamu ngo matijije karutujwa rawani ya ule usilamu riwani ya mtume mahaba yatu ya mtume je kuna karutwani ya usilamu izo usilamu hamba rikae zikanuni za usilamu zikanuni zo zirarilo mafundi wao wadaza ngo ona ndinyo kangwa jo paronde wale mbuzi arimaye imagine balina mbali wende wadzima ne makatili ya wazingize yabo wakekwa oze onreshilande shoba shokana renge shoba shinu we wanipara harmwe mashuhuli yanu ni jeni rongo tina ujonrongo harmwe mashuhuli no abongario nao zeno zinrao jeni kamjo profiten temna ngubu banu rande homage Dr. Shakur ukaya juzi banu akaya Abdul Hassan yamfikiri bala bahi Dr. Shakur oze bala hazambo kaya mimi tizi ya hende harma mashuhuli heshelindi rakalantize komori ngio na wafaki kabati mrujono na harma majilise uya noni harma noituka uyonzi abono mbaba nurabidiri waswili komori haswale wamba fundi nguono usilamu wa hatu rau amini ulona daraja ya ufundi kutina daraja wa mtwambuzi kutina daraja ukawe mlozi shangawe na daraja ukawe fundi ufundi onge bido uvirilie usilamu ufundi onge bido uvirilie dini ufundi onge bido uvirilie ze kanuni ne mizani ivimise shakele kuna ujokiri ukefundi wambe mwanzo mtume umwezo wa maulida ndio wasome maulida no abo maulida la suifu heli rabidirieshi ne heli rabidir viriane mahaba yansi ne mahaba mwananya mdu na mwananya mdu ngawonyi matayari ngamuonao iziundao ile taifa mru mzima ngujisi na mvuna mizinga ya dube vala dahoni ya renge mdu ya mtondo yardede ya mvurize silence radio nyi wambao nganyi mafundi ngambirili yao hoka ya nyinde wangu mabidi mkena bendera ne beramu ya ndongo indi yo beramu yo kaleo mbirilie uendao ijazi walangu endao hokazi lendeze arunyi twahirifu rijo jwarike karkana al-Kaaba nomri ya ombe dua yabo edua yo ike makubulu he arlu ya hatu abore amine osima islamu amine okeyonde dini ya ukweli ribirie dini yo yende ha ukweli ebenge sirenge shodashinu he intervention yafanywa leo ni fundi Said Haruna nishukure Mwenyezi Mungu okaya zenongo hizo ngasi jumozi habili yokaheni mwanadamu amini rongo yatsende daraja yokaya vanuze nonza bazinuka tushilo katatamaya na rtikatetamaya bakanga bo wanadamu wa urema ole kotseno hizo hidriso kasirla tswane zisabu shamnyezi Mungu vanu amini yokaya wo harita hesabuni ngam aminio kaima sahaba ne mitume waungwario no harmadito jema hokangar aminio kashininde jihadi shahema kati yokarshiwane ekawatende wakawana izi jihadi za mpanga singar aminio kashe jihadi ndashinu shahidi ngarzio nao uskwa jana harma ziara zota sali rijeri urumie makati yajao tijihundu magalo waka mashuhuli ya benda majiwala bahi benda najihunda wala simuru mzee wangu hata joniona nje bala hajua bala hadonu kanunkani hanikumhono hadi haba kansiba afutskansa para na mzee wa haya mukaya mwana woi woi mongo ni mo wana ikao wonika hubba nishilie zenongo ikao ngwambo hokaze ngo yamba uzo huntulize roho yangu tsheshela umme hangu wazalo abantu na uzala abantu mwana woi
Nyezi Mungu na lepeze o muri hokaza nongo ya zamba o na resi ya savonze hodingoni shaze nongo koyo zamba yu zamba nongo kasonti pia midio jusema swala malgré ngamzambo ende nye za hikma za hatu riziro hodingoni ebenge mwana oi reduko mhono abdani ko mhono miunye shipari miwashirohe na bandama ajishami wakati wangu miuvitsa haruma bandama aji ende mana wanyo na savan ibenge ule wabona hunda efaso hayunu na hunda shobashi na wona na ntsorenga nunke yumo ngoni mweze furaha ukaya sontseni mzima dasi siondur amini ukangasi haruma uhaki yukaya ngariwani yao ze haki za mwana mkomori ramba sima islamu rivire islamu hatu sisonti pehni mri ukafurahani ikawa swela amastadi hamandiyo ibenge leor karudi rjerka zoitaji Muhammad lahir mguna mnike khair inshallah wakati ngaba birao o mirongozi minji ya ukaya mrungu jifikirio na mnijibu kandi zo kabati son ni mwangalia wa ukaya wa mama de abakatina somba Mohamed Lahir ni jibu yabo s'il te plaît ka song yo ka kaiti bare tsono message bano ka kabati son merci wakati mrungu jifikirio harma daraja ukaya ibaba nu lino tikukutabwe mndu kada zalala yado fanya shay jihadi horohoni mndu ya lala yasiuha raransi zanozinu shahardi wakati ngerdiyo ye nikamru enzi ya ukaa vanu roho ya hatu ngeri nikao hamu yokayari toka jumuana she jihadi shinu uskole oriono funsaidi haruna hanjia bala hakahamba zila rangu de mahaila lo jumo zamba na fundise haruna ngawe na pari ya responsabilite harumazeno zinu jelewo fundise haruna ngawe na pari hokahuzamba nro yako kahuime ukawana na ushia ekomori ngam amini ngar aminiyo kaya zilande zaka ujazangamize komorinu rewa solidaraja banu mrenge nkodo ikawe nkodo hiyo yoke jajoka na entereo kaya yurote le toifa la hatu ekale oru wasuli harma daraja heliyo huimi hankodo andaru hukawania ushia upaushia on hukawania zanongo hizo le oru wasuli daraja ukaya elewe dini aminiyo auri aminiyo on ngiona ejirma hayo dahubi na dini hatu haraza ka huzamba ndo yabo ufasiri hutowaze aya huzamba ndo yabo kaya mwanadamu mruka uwa mwanadamu islamu amanda ibadi ya kaya kozi fulani na hoze kozi zonga jirio ngariona wananyasi waralwahitwa warengo wende watilwa pirizo ngwaitiliwa au wanga wafungwa mahakume wardiungwa mjona kawetiliwa fundisa haruna uhabo huzamba zabari wakasila saradio jana wakawamba ujouka hima wane ekomori watike ushia ngasi ulaya hunuza dini peangizo no mruka to wa osilamu haya udunga ya urendaji conscience zatu ngizo tranquille ngawe na entere ni uke jumo heya uconscientizo wa komori uconscientize maislamu uke jumo wana hanisha ekale mwanadamu hendo renda jonde entere hao ujao himi enkodo wamba ukaniyo do kamrenga azali sambe mumtiabo ba ulashia mrenge mfanya nizofanya hata mdanganye ekomori tani wasulibanu bufundise haruna ono izo ndezembwana koma jana rai ona wakawima uke na mbwana zaidi yoke wane bwana amada ila leo nomba bana komoria wasulioka wafahatu ngwa ulwala wedzi waneze nguone madzi ne najisi watinoka wahosiwa watinoka wafanywa heni zofanya zoka ndaza kamtuza bano nindo misirini kamtuza banindo majilisini kamtina babanu mzambao halafu leo mjamure kilo mjamdo ambao usilamu watu ambao usilamu ambao watu ambao jana mwimi mkawana na mashia bofundisa haruna jana mwimi mkawana na mashia leo mlo yabo mwana usilamu watu ururema ifuba sonti pia kasima islamu nyinga mambe ukamganya na etiketi za mafundi ngamwana wezijirio ngwarenga uzemaliza maranya pia wejirumilia silasa radio on
ngwarenga wafatu ukawa wasango wafu we warwahitswa we wadzaneza nguo we warwahitswa we watar masakipubeli wenda we hanso mijini hatu we wavurize haliyo we warenga ni ndongozo za ila sharaf shahu silamu wazikadamiza ngwarenga we wafunga bure. Silence radio hoso limani shanga mjoka ujireserve maudu mwishe mjoka uka Ukraine yambe yatozadabu esharafshayo ema Islam ne dunia Mtume Muhammad mrenge mwabenga msaho mabareni mfanye maandamano no abwe maana mjoka fanya maandamano olande wakairi wa Uislamu no abo Uislamu ko moringo ngo tomolo manani nyitsi wanyukanga mjwa usiku rambe si mafundi mtsipare wa komori pia si mafundi wa komori ngarjao kabanze nozi nusangaze ndo hule si mafundi wa komori kabatira usomesa university ra usomesa tijida uve bidi risomwa na hatu usome Uislamu na dini yabo mafujari wanu wanungu asomwa na hatu fujari okangwa wanika o akse okamdungu jojo ape hitwa ngo wanika o akse kamdungu jojo ya lale na mpunda hokaza nozi liyo kabati mwanadamu ujoka nge komori yabo wana hatu na marifa lo mashashi wajojo na Uislamu mpia yongari mwambia wana ibenge fundi sadi Haruna leo hunre kilo hujabu zamba zila zambao zila fundi fardini ya zambao yamba ungudeo zila Dr. Shamia zambao zila fundi Said Abdullah ya zambao henu sikunguza ambo ono leo mdaza Jibril hula baada ya kaya jo ya kejumo kondano yamba wandu wao shangu jovala yamba ule mwanamshe ya fasiri ule mwanamshe ya mto yamba nyondo mlolanga mnunkona hii ule mwanamshe amba jao hapo ndo mbaba hanu wale mafundi ambao ngao mafundi wa Komori wa jihad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shangario nao madhamana walo yabo wabidi wabirilieze kanuni mwangoni mwa sharia ya Komori usamuramba sima Islamu jana hajana badala Roma Islamu jana hajana wabidi zitendo zikeza Kiislamu jana hajana shakeja bidi zitendo za Komori rike abo kerema Yahudi haneze nongo wa Komori wazifanya madhamana wa Komori wabidi wabirilie kuvumbwa ndo Ali Jamali Layli wa mzabaru fundi Said Haruna Ali Jamali Layli waziri Muhammad Hussein wakaya umramba yemrwa dini hakawona zetabia nziro za kaujiri harimwandu wakawakura lohitwa hakahunda arguma ejeni kwa Komori haribala wala onrwa dini ibenge sijaba nundrenge le jili nambe kufundi Said Haruna ngamhezo le jila hangu niwambie yokaya eziundawe Komori nganyine pari ya responsabilite nyinde mzitangi yao hokaleo kabati dini kabati dunia leo emishahara isisiwa harumadara joka ya komruli bamba hindu nabwe imanisha ya panda ya habo juu kabati ranya uozi ambe na rashana rjarunda shawirira hantinu nyimafundi wando hayati nyimafundi ngamba ukawo hayati wa mwanadamu Islamu ndo Uislamu abunge bidio abirilie za kanuni za Uislamu zitirwarilwa zititondolwa salamu mshongu na shida zisitondolwa ziwasuli daraja ukanyonsi pia ngani abo mji reserve kwa majana wakanetikadi wane na sambi bahabala ushinya uja Komori nyonsi pia mwaka uduba harima ze place mbali na mbali bye man merci mwaka uduba harima ze place mbali na mbali harima ze media mbali na mbali zoshinda mke hapo mtoto masambi manani hapo hata washia eshi joura uni ti wahabi na bala Abubakar Shamas ono ishatinde eshi joura uni roho za inswap ono ulaya ngasihunu wanwamba wa makafiri waribule Misiri leo hen mwanadamu ngujoenda haswali leo wafuwa hatu ngarijwa rendare wa kafani rendare wa hosa wahifahunu wanuwafahunu harumansi ambao wa makafiri ngarijwa juzi tufanya zile razinga zaidi ya zile rakume rendare kahosa mwana nyasi mwanamme wa mshwa hatu wa kifahari Fatima mzee Saidi zile za gari na zifanya Marseille hata hiho nendera ondoa communauté comorienne pia
watsanganya balabala rikahosa emfwa hatu rimlekeze kiislamu kidini rimswalie rimbehe hoko umasiwanyede yadzihwa komori ntsiyango unkayongyo maislamu ngeo nawe harme aru ya kiislamu wananya singwa ulo yao ngwadzihwa uneze najisi ngwatondolo wetu harma sakipugeli wende we vurzo harme miji silence radio nyitsi wanadamu yokamjunjile mafundi harima zikundi za mafundi awendeni wa mchile mji mobilize rambenge midori laani vanunga wabonga bo waziri yamanga bo waziri ulo vanu waboka wongo kipena zama za Kiislamu na rende harme siege yahe rende harme leda hola hae rende laani wandu hamanda wanu bai wamtsima dhamani shamzi daasa hosoni manyu gazi mkiria oni ngamwendao harma za majilisi mwenda mwela za ntide mwenda harma za ceremony za wachwa roho wao walanifu wao watona hata dini waidungao hata wakati wakaonada mwenda harma umra warengeze mali za hekomoni warenge wende wadotembe harma za hoteli wetembe harma za hoteli za Maka na Madina wezungulia wefanya wetembea ukawala ngwatembea wanadamu walona ndini mjobaje waliona damu harumwe miono yao wardo warengeze mali zao komori wedulumwe komori werengeze mali zo wenda wambengo ndo wafanya umra walango ndo haruma matembezi nyonsi pia nyi mafundi mwambao mafundi nyi mafundo hokanyi mafundo mwafungwa ikomori ile komori tipwengao kaitina dini kaitina dunia kaitina hata mborongoze kwa ikomori atungepaunga obo fundise di Haruna onesa za habari zo onese ka kweli jabo jana wahima hakodo andaru wakawana na sambi oshinya utije komori shotinde shazinga manya utinde shazinga manya komori inshallah arju sana rifanyeni zofanyata inshallah mzee bahisho ishotinde shajoka funga komori hatu sinozo ka leo ushinya no mjwa muhimi hankodo andaru mwana hani hele ho wana no kamwani na sambi ngaru joka yonde mana sambi mwamrenga mwamtaba ebengele ori wasule daraja yini ngamona ukaya bala mkafanya zile bae mashia wanu wodo tsinza wanu mashia wanu wodo redaje ewa anu walo ya bongo na daraja ndini harmo komori harmo usilamu hatu makatili ya peu hata hunu rienshi hunu eni ya parsanzani hunu ya ulaya wotoka ya mahakama wafanywa anketi funisadi Haruna huzama ndoa boka ya banunga shangao babanwe komorini oswili hata wale wadubo omala honi wa ulaya ididi wadoka anketi na kama tufanywa anketi ko ya johamba wanu rijoka ngwa ulaya koma leo rijoka londe ledaho ikaondo la birle hifadhi ya komori leo komanda feswali hende ule ndara lo hitwa simara nyaruzi sana wendega bidio rijue or hafaza no zinu ngari voyage wao koma leo mrajoka uredaje leo mrajoka leo bapale harengwa harma soi-disant dans l'ambrande hifadhi ya Nzuani wamdenge wende wa mtondo wende wa mzena moe mara wende wa hubwa unezajiri mziono mzie shingani yabo koma mrajoka leo aimani haide hafanywa zanozila hakarme mabehewa yao kidio kawa dobilwa mo melahoni wetondolo tsindo wazifanyao wondo wazifanyao shawa hundu mvuyu hokayanyi mafundi mwajoka jumo konsantize wakomori mwajoka jumo wambia ewe banunga rendo harma hatwari nziro ni wakomori banu nyima banyanzo usilamu hokaizi undawe erdarasa ila imanara wasule daraja ila daraja ukayangwa tsingono kaya uwenji wawadzadzatu kwa jahunda bahati rangu fundi ya tumuja bala wambia kaya banu nge bidiore to wasadaka jaunga rjo honembe ebo abole ngo na darajo kango tayaro to zamalizao no maudu ajonembe bon nyika mtita yari bo fundisa di Haruna yojua msubuti mjabanu mdombe wa komori mwe wano siza hezi osila mtiti ya mramaje politique abo mabao zinuri zambao banu ngarfanyo politique selondani no singar ambao binadamu hatuka obinadamu heli obinadamu ulio almuradiba ngarendao hule almuradiba ngarendao hule eshele vanuza no heli zano zinzendao rende ngasande ori no silamu
hokaya inunsi ikawo makafiri ngari ensho banu wajwa waribulia eni ya uloya bukanketi wajwa ya romru ito haundwe hukuma hahe komoringa siyabo leo belo ajamblo kabanza barizi ya asasina zino msijabanu mdo rifanyilia chantage babanu Faruku akabanu haralo hito yebo Faruku mdo fafiombi Faruku haralo hito dovya wambia utifanya keti bobelo ebo mdo fafiombi mdo jelawa warendo eza hundrona nesi wao wahunda mundu ujoji tole yabahe yaje ofanye zenongo za hundrona nyasi mdo fafiombi ngojo subuti ujabanura mbio kayabanu ezahundra wanrwanu komanda feswali na bapale zila banu Faruku ajabanu holo nyima fundi mkayabo mzishia nyima fundi mkayabo mziono nyima fundi mdaza kamjajwa ngaheza leji mambo kabanze no zingazenda uhule banu sima fundi ramba sima fundi lokomori banu alaka Mwenyezi Mungu banu kartina hata mbasasi vanu kartina sansi okavanu comment dire amjoka ujire maifuba okavanu mifundi ani kairin jwenrensi ani ye ko amjoka ujelezaje eroli ya ufundi vala kairin ni rensi eroli ya ufundi nende njwe kaba bahati satiransi hizo sinahamba ngani elimisho wangu ukazijo elimisho wanadamu ikao ngwaona upezo matoka vala ibidirdo elimishiana harmazeno wazaho ya dini na usilamu hatu hunu na nende na dolima na change statut ye profili nende na dore ndaje na dounda au nende na dore ndaje na dolowa kanga mnikuandu leso ndo nikandu leso za ulozi sharangueo shabelu womri anda hasomondoza dima yakaujabo yawambia kaya vanuga mjomrambie zeno hizo leo vanu wala wakavanu kwa jarandaji alafu nyima fundi mdaza leo ndo mwanzo mjemhe itwani leo mjemdoku bali zile arzabao harma mahamitanu mahamfukare rilo jumoza ndoka ewe wakomorikarana hana evanu kolinga sina statundai evanu mtuambanga mwanao na ushia leo mjemmeleza wa makatili ritojwa hata dini hao hoka wanurambao makretien wanurambao watori nike nafasi ni ujoka holo hapo fanyo anketi watori nike nafasi leo ni joka harolo hitwa leo joka harolo hitwa rihunde dara joka ya rijue eka mru harolo hitwa mungujwenda hosiwa wafanywa leo jwa bisiwa ngarcho jonda tartibu hata wafanya tartibu zoka ya yafanywa tartibu yokaya ya comment dire ya hosiwa yakafaniwa yende yaziwa shaleori jarije hansi harme daraja yinu nyima mbao mafundi mrendo wa mafundo ukamfungia kwa mwari tsende usoni ifungwa mafundo na wandu ikaonga amini okakwatina rongo yolo nizo katulosoka wa profite kwa mori warengeze maliza wajohula wona webo fundi warengeze maliza wajohula wona ngojwa kabotola kusukuma hata ngojwa kabotola kusukuma hata belu yezungular mwe dunia endabo esterehi yerengeze maliza he nawe na weto kaboto be hakusukuma mahali rakadona wala mramende wala Pakistan weje ho efanya dawa ufundi wa dini ngoto jukabotola kusutohanda kusukuma hata belu ya torengaza mali za heko mori ya nawe hila yechenyua yerde ajabu imilie yerumye dini wabidi wewe umrumilie bo belu yerumye edini yaho wabidi wewe umrumilie umnike konsei ngujore ngabelu ya urumilie ya dola ntede honyongo nono akafe haruneze terasi majumba mbali na mbali ya wawa hawalekeza ze visa hao visa riba hizo fundi wa dini ngawe yabo ngojo kabotola kusukuma hata utobia kusukuma hata na belu yezungula ya dunia habu ya profite malingo ya hanyu hokantuona edaraja yansi yokansir joka wona janartona nael harolo hitwa
ulaya ijimobilize harma daraja ukawa kondane nozalila leo ngariona ukayanyimwa ambayo nganyima fundi leo mwamba unganyima fundi ngamona ukaye dini yanyu mwarambia mfanya unyinde mbingo hoso wafatu mwarambia uka mwanadamu ya hifa ifo ya hosiwa yakafaniwa yende yaswaliwa yende yadzihwa leo rikaoneza undaba pale ule usilamu ule ukafiri kaja kafaniwa kaja fanywa hani nonzo kafaniwa hende hadzoneza nguo batino kahosiwa ngabwanta bunziro hana ila saibwezi undawe komori leo bengenyi wana mafundi ngamwambiona nyinde matsonga ekomori zanozinzi wasulewe daraja ye nyinde matsonga ukanga mzionao hata maandamano janarika aborika uona mafura yeheya ritsoka fa maandamano resare reda ilia haki yatu ya kinansi ya kiranya ya kibinadamu yotoka ya mrujo henda hemini kakabati mafura ra pasha magari ni wazee mwaka hale mtsodo biroba ni assembly ni mwesa moroni ritujwa rende hemi duwoti myeshira wajorizi yake kariyesh hatori nziro hatu ndokale ngarse duniani ngarono mavutoma wa duniani sha akhira ngam amini ngarjore mwandabu nziro habori yona uze tabu zinuri to ozera zidaira zabadili hatori nziro ili yo harma zanozinu dazinu duka ngari ona adhabu duniani ngari aminio kaeka umondo daununa akhira ngari jowrema ngari aminio akhira ngari jowrema hese nozinu okanga rikama zahidi rizishuhudia ariono manadamu islamu ya warwa hitwa no wajokana hifadhi wamrwa hitwa wamwahafu wamzihi watinoka kafaniwa watinoka swaliwa watinoka baba futa habangu asakpubeli hende hasaswa ho kaburini handani harbetara ya komod rakahiona riono kaya maranya wajue na jirma na joto wende wahube mru ya tilwa ya zihwa wende wamhube waje wamkafani wardi wende wamzihe anuvo izo nyi mafundo timafundi nyi mafundo kabati mbonzi bangu izo nyi mafundo mlokomori mziono zenongo hizo shamdaza alafu leo ngoheyo gamshukurio mwenye shakri hokaya kajafanya sawa na wale wadiwambo majournalist wendo werengeheri muyabelu na asumani weozi sanoza mnyanya na mswalata hapa leo maopoza wafanya jau izo kaitina ndani ya mwana mkomori mwanzo ya juu haswa tano Yusuf taki hazamba ukati yake izo kabisa zamba banu mahana ma hazamba ukati yake wow hakika Mwenyezi Mungu yabo ya baada ya zamba ukati yake ngarjoka zono zukaini wakati ngazeraja hiyo na ngwadunga wa malingo ya mafundo wao ukanga rizono hakabuni buni ya mahame mji wa fari wa hangu asumani hende bala rengeza imahami yeza kajasubutia msekwambe au yamba no bani ntabia ndi banu imilie fundi wa dini wende arenda jabanu shange jumu msifu president de la republique na bongu joka zano wazifanya ongaza ndo andeori Kazenda ondera la fonjo badi banu zespriza tusi ani zon chashiza kweli si wakomari yokaya si sodoba liwa urenda zenai wajordi wadori dalia renja harma owavu weri lo renja harma owavu bale ohazamba hata maudo asumani ujamba na mjerenda harma za voti bati na uiba ibengena mkubali mwenda harma za voti basumani ngujo zamba yasumani hani wakati etso parabala ya parambo kaya amani asumani aparo birli amani daho nani wakati yarongo yetu andare kange harmo ya dunia rekange komori yabo yetu ambo ka amani amani bane komori ngiona amani nangariona uzano ziro zino ibenge kweza hata kweza kwa na ujwa waje banu usiku zima waje banu wadori maduwe kama banu ngwa fikiroka banu singarjwe zoranzao ukabanda rjozo ranzao ambao ngwa mafundi wa dini wadaza zanozi la kwa tuzamba kwa tuzi onesa daraja ya utukivu sinderlo banuri zambao leo toi haja ngukonfirme zila heno wakati funse Abdullah wa zabao yokaya alama yahudi hokazeno ngwa hakika Mwenyezi Mungu azifanyao kwa tufanya alama ya Kiislamu hata wanu raba wa mayahudi watori nike nafasi
amini nja joka ula hunu nralo hito ike kabaka anketi wafanywa rajwembe ya mrahito amini yoka wakazi walula ya kwa jojo juha wafanya apeli emaraia wapare yokaya ngebidiori ronde tartibu yokaya evanza nozinu zinzijiri ndahu ukaeda ula ke kwa jibu yokaya wafanya anketi zabari wao ambao maislamu waona wanadamu waloma enkiyeza nozinu ndawe komori wahanza wao ndemba tartibu ya ntinti yokaya ngebidio bake mahakama zabari wao ambao mafundo ono mafundo wao na wazeno zijiro zinu hatamba alama yotoka wajitamke waonese utukivu si mafundo somesa universite kartu somesa ukabidi somesa dini na ngari ono zeno dini haikomori umbabano komori ya waswili bakartu somesa ngari fanyo ndeni ngari yao hokasa serari karulelewana wajue wao ne wandu magomana helin waloba no toza wadabu dini hatu waifanyao sha silence radio kinyume ngo jumore mama koti kawisha ngo avumba belu wala belu yakango kayanga farukwato kabano holo aya bano yarede ikawishangwa vumbo jamali lail belu ondo la fundi yabidi ya kondaneze tabia belu ya zambane zendo belu ya zifanya uzila ono nezenongo ola swadiza jamali lail Muhammad Hussein yakane mahakama yakaona wananyasi waralohitwa yakupanga zanozilo wananyasi waralohitwa wamru wa dini maudungu joka urengaza mali za heko mori nyongo enda ngo yafanya ngo yafanya haji heze mali za heko mori vahowe fundi wa dini ulo yabo wadi mishawana ulo yabo wabidi ukao misirini ulo yabo hatibu wa mji utoka yabo utodo ka usaze kuskuma wela za kuskuma na belu yazungula harma dunia yenda Senegal yelale chebjeni yenda hule ende sterehi heze mali za honaye wabidi ya mpartage dawe naye ungosomeso wana ngawe yabongo liwa robo mbili belu henda kansi vala ngudhulumwe komori harma daraja yofanya mipango rohito na komori yeli wa milioni na milioni hawa daram derdeni vuvunna mwende vuvumane maonele daram derdeni la belu ono ilo hali misalo wende deze mali za haho wao ndo wangu dawala ngore ngare maole koti ebenge osko leo funsedi Haruna shukuria mwanyesi Shakir Sultan hooze yampoze masuala ikao masuala mema nunda halisi ukaya yatulize heni mwanadamu ya aminio ya loha harmama hana maha yamba ozambizini ukabidi zibadili yamtulize roho rikejuma ufikiri zaidi ukaya vanu unukojajo wakati ukaya rilashe zenozinu kinyume unu wakati ukaya ididi zenozinu heni tasiru jojo rikejuma zamba ukaya ni kemasyon speciali ya fundi watu fundi Said Abdillah imanyasi fundi Fahardini imanyasi Dr. Shami ikaonga rijo kayondo waka ungo jumo ambezangwa no silamu yango kawa ngwalanio zenozila heni wakati ngwazilanio nyinyi mafundi mlio imo mlio makandi mlio mahatibu nganyabo ngamwambao za hutuba za hanyu za juma mwambeza hamana mwambeza eza firauna mwambeza badala ukamwambe ukavanu komori hatuinu ibangwa ni wanaisa komori hatuinu inu dansenka karna urango komori inu wabangwa wanaona ushia shahidi ni walonio waiwani yao karitujwa endini ndai karitujwa endini ndai vedini walonio okaula tilo osilamu watu ambo kaleo eni mwana islamu ya hafa ya ukafaniwa haswaliwa hende hadzihwa leo mtilo usilamu ngariona uzano izonga wambonga wa mafundi komori bali hata riono daraja ukayafundi Abubakari aruo mufti wamru ya kaulaya haru wakati mziro wa COVID-19 irumbitisha hahe haonwa na nyasi mapatrioti wa komori wa tolo harmazenda zeloteli wakauyeshi Dar es Salaam na Bushini badala ukawa juse jet privé wende warenge samani wajuse jet privé wende warenge wananyasi mapatrioti walozensi hizo waje shabaka utolwa jet privé ya milioni je pari renge mru wehelio iliende balaende ya zido kadami za osilamu hatu wando pia ngwao yabo ngwamilikio osilamu selondao wonde mafundi waongozi kwa tuongoza emaranya izo usilamu wahamba shangware maokoti wanadamu warenda onai watoza adabu wapaza sharafu za usilamu hoka wana komori ngwa ulao no abidi wahifadhie komori
wana komori ngo afanya uzitendwa ziziro da hivi ensika o ijoka ujiri zano zajiri komori nando mkiso waba pale nando mkiso hemanya sigazo ya ulaya no ne majeishi watufanywa mahakama razamba hata silasi radio ikensi yojoka we madoma na wajoka wala lezi to pia yongari mwambia ni kandida harilo nyoyi Emmanuel Macron juzi le petit Naël yakufanya daraja heli ila emri afanze nozi ya direct ya bezarengwa dabaone heli population ya juha wanda wala ngoti maislamu wacha waribula misihiri ngari swalio ngari fanyao hata ze ceremony za hatu maulida umwezi ununga mjona renga ze la salizo ngari soma maulida umwezi mtukufu wa zalondo mtume Muhammad mwezi mtukufu yokasonti pia kama risi celebre sheyo manari fanya onda boramba usima islamu engerjoka ujware riselebre mwezi amada uno no bule usilamu watu urarilo no wangu wabidi wabirilieze kanuni za Kiislamu ramba usijana hajana wongo ya bungu ariniko argument okangarjo wa wangu wafe ngarjo wafe pia hokaya faruku hatu hafu ukayabwe ensi ya komori kejadilia la vule wabuhe wadwambo kaya ketsu bidiri rambe ze kweli osol wangu wanukava nuwanronge bidori wanje fiziki karna ujwari wabe nafasi okawa kwa jajabo kwa turuma wa maadui wa komori kwa maujoka uona leo fundisa di Haruna yambe haka na shari yena sambi basambi haka yola yeshnya hajoka ujate yeshnya komori leo ngari yonao ila dini ya Kiislamu yamba nguibirilio kaitina hata mbamila amu ya hosilamu ya hatukasina bukando ngendo vale we nyama we juha ukairiwa manadamu Islamu tsilo wakati ya fariki undu wakati ya fariki yani manadamu ya rengeswe nae sonti pembrenda daraja manadamu hamkomea sonti pembrenda daraja manadamu hamnuku sonti pembre yemwombe ya dua leo ngari yona wananyasi ngo ulo yao ngwende wadziwaneza nguone najisi watinokadeja waswali watsashwa maafira nyinganya babu mafundi ngamona ndo ngwamende hizo watina declaration watino kawarisa mabareni rilane makatiliano waduba mansi ya Kiislamu waibamba wafanya ndongozi tsoze zilo harma dunia shanga mdaza ukiabole okangu hajafanya declaration amati kondane kavozi joto kazi jatosha kazi jatosha onesa daraja lo pare mafundi mabani haho ufundi wapare onesa hakika Mwenyezi Mungu zanozi no rawe jajulwa mahakama wajulwa shawiri hao waba pale ola dunia pia wajua kai mafundi wa komori wajua onesa daraja yokayangu anzao zanoza jiraba pale ukaila ende andori no silamu mziye dunia pia wajue ukaya sebo mafundi wa komori kwa tusomesa ukaya gouvernement komori wasuli daraja ukaya ngwenda kinyume no silamu na wamba wa islamu jana hajana ono azalinge yimo ngufanyo declaration elani wandu hadini no aboye katina dini aloniyo yesi mrulo na dini yaloniyo namjue mfanye declaration hiyo mziye era entreta yonge jao na mziye mwambe kata ujwara ndera asomese wana raili ndano raka jaona ubenufu wakasima Islamu sikajaja duniani hono ridola kusukuma karjaja duniani hono ridola nda harma majilisi rija ribirilie Islamu hatu sima Islamu jana hajana borja ribirilie zile kinyume na Islamu garjuzi laani na mfonese dunia pia wajua ke mafundi wa komori wajirizi tendo zero hokae hadisi ya pale ni hadisi ya le petit Ayman hadisi la uye totosha ubuna tahu ni hadisi ya komanda Faisal yokatola hajara wala hito harmale kandani kama jafanya hata mahakama ayafunyi mafundi wa dini mwamba mafundi inu dini ndio ibe mafundi dini mwamba unyi mafundi wa hayo ema inu dini dai ndambia rijua hokaka ndo Islamu mtu amin ikalo Islamu mtu amin ujwari jira mafuba no ne dini yofundisa Abdillahi ukawonde ulo tayari yasome yafasire zilo wa Muislamu watino kangu nguro muru nyingani yabo ngamda wa Sumani badala yokamre Mungu ngamda wa Sumani badala yokamre Mungu bofundisa di Haruna
jaza bano listing yonde mamshangu na shida bano list yonde ono shana rutsovumbwa wao badala ukamre Mungu mwambezo Mungu ya hamba akausaza azila zija zidorenda zija zifasiri wa dunia wa juhali rabdiriyeshi ampe leo mwanadamu Mungu jokata yari ya sacrifice vizao tunobora toka harmaezi ndoje yake ndoje wao fundi wadini ukiabo udolaza kusukuma wadorengaza mali zako mwari welani shamatamanisha dunia ngono halafu wewe ukensi hapo udorenda je ukeko ambaye hizo Mungu yambariyeshi jawe afana kafaniwa vazineshele za majimbo la mnungu ambaye afana kafaniwa adana mila zitilibari ono ikawa usilamu omwisori hatwaliha ritawo usilamu mwisori hatwaliha izo ndeza riunda zina mila zinu zirilata usilamu mwisota ziri hatwaliha leo wafundi wa dini ngawe yabo ono kuti mndu yoka ushinde uji wasulishe daraja ukano vanunga mivanu ni hunde darajene ni waswili daraja ukaya nivirilie ono zihaki za kibinadamu na usilamu hatu heli warambia izo tinozo kamjo kahevante izo no kaya Mwenyezi Mungu we mabayanu pia yakaya imakati ono imakati ya vira Qur'ani kejase wakati uzima shabuka baya Mwenyezi mwanzo apandu neleba hasise Qur'ani hasi aya fulani zabariri to wasuli daraja ukarjire pere nemakati ya hale nyi mafundi maelezo kama hapa ni situation inu aya fulani ya bidiru nilwa shanga mwendao misirini harma makati harma za hutuba mwamba Hamana mwamba Firauna mwamba balajau bala wakankodo za kawana onroado wana nkodo haindini hanyipanga leo ngasi vanungari na ula usilamu atonga henu siku mwendao misirini hoze juma renda kwa hutuba ngari onomba banu ya komorili yote yo hatambendwa ula kaiti watofu ndinga mzima yo ozado sensibilizo wanansi bari leo banu kaso wajama ngwambo zino banu leo la mro siasa muifanya ni ureno ndini minga muifanya nembe boni ninga mwambioni ninga muifanya nembe boni hoka minga mitafauti na ndo siasa wandoaji wanza wafanye siasa waonde posto wafanye siasa warende mesi ya sangu do binadamu hatu heli rangwari yenshi leo ni joka na itikadisha ukatili ujenda wa mananya shabake mahakama ya nsi ya jo hukumu mrola heli yokaifanye pinisho mraji atijazifanya riono haji hawa mru mshaha seleane haja yanto wa maudu ngamjesha kahetilio rono mafura hawa mru mshaha mafura hawa wala mwana ho tsandani ho hende hanto ayabo maudu ngamjesha kahatawa moangwa pare hawa mru mshaha maudu ngamjesha kahatawa au hetiliwa hata zonti pia zinongoza kazi riono kana emna mwana hatura joka ujwa bahari loza maudu kana juu na nanashe mwana hatu faina hende haralo hitso ni makatili heli ila kabati nongo hata rijona basu deza nozila leo riono shetikadi hoka wawandwa shahao shale oriono hokale wando abidi wabirilie mkaurenga mafura na hajimu wate wabo mwarende konyi makatili nao mkaurenga wao mwate magoba ni mrende konyi makatili kamtsina leo so kamjo mrenge wandu mwate mrujoro rende na imjo mrenge wandu mwate abo wamutsindanyi ni makatili hanaho nyitsina mjo renga wandu ashawo zitswa mwarenge mwate abo na ngenya bonga mtsungoro ale toifa zitswa mwa komanda feswali mwa mdobi mutu mwa salimu mwa Ahmad Agazo mwa Bapale mwa Aimani mwa do Medina Nzubula mrahitwa ono mwa jaza mwa mlisa wanrusumu rijoka atabandu ajawla wafaulaya yonde heli mwa watrete ngari duteo kaya Dr. Yusuf Said kabla kamjamjuruhi
yongari ziduteo kambu yakamwade yakana atseo kahajojo ya rohe mwamzi ati rohe nganyina jukumu wabangwe ni kiyama zi asasina za wandu wao pia mwajuru halafu nyinde mlona leso kayanga mjoka ujo mrenge mrule mrujo ka urenda nai au mrujo kenda hibe ndene sasha ya mabawa mwambenga mumrengao mwende mwamdedeje mwamhukumu au mwende mwamfunge na abo belunge abo ngutsovagia ono belunge abo ngutsovagia abo nyinyi belunde ulo harma hifadhi yokangujoka ujwande hukumu mria basa jusala swala zabarole awasuli daraja ya unda daraja ka sabala ya basa ya nkuhu ya mabawa na hindi na mrabaje na uruwaro na nkodeza uruwaro nola msudafrika wala besola mbari tajiri haja asiya atilwa tambo hetiliwa zeno hizo kabata tamba ambanke ya kifanyiwa halafu abo nyinde mlona leso kamjoka uona mwanadamu lalaka sina nzaya abwezi jendao ensia komori jendao mwasuli daraja ukaya leo mwende marenge mru yahiba mnasashe wa mkuhu homa vutoma elonuo no aboe manahiba mkuhu esashe hiyo dabo kanyo ntipia ngamnaoze madizaho nae wabidi mtulize roho werenga wejazaze konti za dunia hajoka kende ya rendaje halafu wajoka wa hukumutida wao omara musi ni bahebala bahajuro hilo wajoka hukumutida tindani bumafavalu wajomu kumunga yonde daula hakiritsa hao wajuja wandu kwa na ukana mjomba kwa na ukana mbaye wao zero za ngajoka roho za inswafi zero ngajo simama ukakari amini kasima islamu wajo uvirilia usilamu hatu wajo uvirilia usilamu hatu ni mafundi wa mloko ngori na mkera na la kuli hali mji wasulishe daraja ukaya vanu nyinde mrari lao amini edaraki ya hosilamu danyi muhamba mwende daraja mzunguli harumwe dunia msomo edini msomo osilamunu ngari onao mabano osilamu hatu ubehwao silasirlona moyo heli wanduanuari treteo sindo wafao heli wa watreteo Mwenyezi Mungu na wasamihi hokaya tuwenza timakusudi zenongo ikaonga ziundao zefamiza hatu Mwenyezi Mungu na samiho wahafa Mwenyezi Mungu ajelie sirabaki rike ondokari virilie usilamunu haukweli Mwenyezi Mungu ajelie uvirilie haukweli mafundi wa dini na muonese utukivuhana muonese dunia ukayazeno jiri harmo ekomori vanu dunia ngwa mangalia woni nganyina jukumu zero nganyina jukumu kuyu kamna ujombaki yabo mkosioneze nozinu hata mwasuli bahanu maudu maudu mjemdo jitana faswa hayo kaya balazeno kweli balajana zeno zikavira naye nganyine entere okaya mwamba tsangana ngeutangiwa uonde mwanya sibul desil de arambi nganyine entere ya hanyu okaya msubuti monese ejirma hao babambo walo fundi hani babambo walo kaangi hani babambo walo hatuibu hani babambo walo fundi usomeso wani mishwana hatu momijini hatu heni babangu walofundi someso university heni babangu walofundi wadini na mtsanganyihe na ebido mlase apeli hiyo mtsanganyihe harma daraja mwonese jirma yokanga mlaaniyo zeno raili wejaja mahakama mpia yaonesa wangu wafanya zeno ngombi zila wende sahule hadini ya Mungu wamba badi banu konga mshangao ukabala wakambo kangwa wanaona na mdobina na sambi bayeshia emashia wa wanadamu ikao we jarman sio tamsajaja nabo wamba izo akafanya izo range sambi wa mteba la mguna muhifadho mbabano aliyo ukae komorika sina problem ya ushia komorika sina problem ya ushia sisi ngari kartuye shiho ngari yesho munwaro pia
janibu izo pia ngari nshotsi na oban shari tsojwa ngasina mkonsi yokaya ngojo urehansi ekomori ngiona problemu ya madhalimu wa peu on yuzo nese nozilo ya hapo ambikao kwa tina principe kwa tujozo wanzao wala tizwane dira hokawombe umesilamu no izonda aboti maisilamu na mtahedi ni hanyu nyi wamrikao nga mguverne o yabo na mtahe na mjodonja misiri ni mweswali mwenyama shana mtahedi ni hanyu mwerengaze mali zatu mwenda Hijazi no reje na mtahedi ni hanyu nyina nrabo na mwitahe baidi ni ntu amini kwa usilamu hoka hunu ngariensho hunu sina wanu ambao makafiri ni watojoa waribulia ze nafasi pia yokale orje rijinamwe islamu yende ngone mabango ya sabula ajenda rasome ze maulida za hatu tranquil au calme arisufu mtume ngusufulo za bari yende wakairi wa dunia wahaka wana na ngongombi mtume ngusufulo za bari tunaboka haka ujisa ngusufulo he malezi yasoma no silamu ono yaranga yarisomese nyinga mabonga mjoka unjaiho mbeni ukangama sibura mbeni watondolo ukawaka shakangama na mbeni ndabokawa wambangu asufu mtume harumansi yezi ya peu ya mafujari mafukara wamezi sibura ukemana wasule daraja ila ndabokaya wo izonda hapo kwa sina embale yokawa ndio wasufu mtume heze ifani za mtume kwa sina embale yokawa bala mtume wala ngusufulo hanjema abola nde oni wala nde reperi ya hatu wala nde busoli ya hatu yani mzimandasi ya bidia dunge busoli ila idombali hata wenda kiyama nyinga mwambao ukanga mwanao mkawana na ushia nga mwanao na ushia na mja mmeleza dini ngaramwambiaoni dini rito ujua ntsai rito yijua ko nyitima islamu nyi wanadamu wa peu majaharu mwekomoriyo mmenyao za sharafu za usilamu kwa jazamba bobo fundisedi haruna kwa jazamba kwa wanadamu wa doto ndola na jao wetila na haruma sashe usilamu kwa jazamba jao uka wanadamu wa dora la na hitwa wende wedzi hana jao kwa jazamba nga mzona ukamtuzi kondane shanga mbaiko mahana mahamja banu wambe mnasambla uo ono maudu diru wana wena asumani wemre makoti maudu wende joka urongola asumani maudu tohima ujone ba maudu ngojo enda wabara shio Lawardini Abdu ewewe ndovi kutawa ewewe mdahu yewe ngowa niyo hindri mimu mnungu ya mahamenga mhambio miso abahu hasumani mwanadamu islamu ono lebonezi laha hongo jujoke ni iloyo problemu yao shamitsa mbukaya Lawardini Abdu ono Lawardini Abdu karadi mdahu kababu mimitsa mbukaya ilatiki silamu ikawa soni mwongo isikayo zo kisilamu zo za shawira ho ne ben on shaizo rizamba urangubala hata banu fundi sedi haruna lewende shile komore mfo bahazamba ukaya hakika Mwenyezi Mungu on zinu ndongo nziro zabarile oya zamba ononga sina mahaminga binga ngasijumozamba ebenge wewe on ikaya kutwanza uishie za habarizo tobaki udo kusurero mdo ukababo shakena kena utsongeza ukale ole bonezilo on wikia bonjo ka utsonga ribaiza hanyo za hatu amba mido bimiso abahu hasumani ono islamu mkomori kao ngamonoze nozila kangaza ndao kinyume nezanoza hatu wa shukra ba ebenge leo ala kuli hali leongo tukenda wabare shio shamaulida wambengo sifu mtume wokutumsifu kaevji saha zalio harma arlini tahirifu wongo msifu heza ifalu za hayo kayonde reperi hatu ono womrikao hakaukana mipanga yewana nambi nyinga nyabonga mwanao zendinga mzire maokoti yabongo ndo arengeshio usifu mtume zabari ngo msifu hano nino kuna kaka Pablo kaufanya zila mtume akauzifanya ono kale umjombeni utondolani langarijwa ukaya yoezi ikao ngiona mabaniani yotsezi ikao ngiona wanadamu maislamu ngari aminiongo afanyo samla za kisilamu shawoti wangikao ngwa waniao ze entere za usilamu izonda on
alisaidi mrati jimbu mndu nato mranti rijeva nurido vimi sana ye imani rloni yoyo ti problem na to mranti ono yambe zabari za ya joka hamba ya toha banu yafanye live ndo akamziani yambe masula haya mada bona nilova nifanyao live ya hangu deja satifanya yuneri ono ya mahadisi armanongo hamadizo ono to mrati nje mndu joka hanzaje banu yala piza mndu na yo problem ya mndu au yaone mndu alisaidi ranti ya hukavao basingar aminio kaya bwana Mungu kana urire mambuda ihoredao hasibabu ndezenozi on bwana Mungu ngujorire mambuda hazinroaji rizifanya Mungu ngujori swali tishayo dorenda njema Mwenyezi Mungu ya riswali ya risamihe on ikezi nuzijezi kendele jumbiso lahe ze njema rjoka rudi rizifanya kwa tebi idhinillahi karim ebenge hata mpaka dawo wanzani wangu wa Facebook kama muhimu ni hebanu hizi habari nazishia na fundi Said Haruna uskwa leo yokaya hakauzamba naambi yokanrande homage fundi Said Abdullah yokaya embwana iyo mbwana ikao ngeni yorangu bala hata banu nirande homage fundi Fahardin nana Dr. Shami ikao ze darasa za hao zo darasa zo somesa uislamu neza hambo harma uislamu neza hambo harma dini ono siwandu ikao ngwa jodorenga ze aya ono za Qur'ani we fasiri hezi jo wafaidisha wo ilo honde mbabiza mikate ya hao izo neza honda nusu ya mafundi wo renga na banu na rjeka bale manara ko zoe Qur'ani ila ti dense ukaona damu wajenda warenge wado memorize wecha hetwa ni bahe zila ila dalao rakahere warjer pareshikali hukae Qur'ani makati akausisiwa woto kabaya mahala ngabanzoba pulwa baya wasiswa aya warenge wafasiri yokai inunde shifau la shahele balinu lewe ko mori iremani baya iremani mbahuma ngasina ledalao nande Qur'ani isomesiwa wanansi wasomesiwa heli ya duba harima makafa maziro kejajo kirike makafa yanu yansile yakutonga wanadamu wa pulanezi itwa harima makati ya vira zijihadi za kuwanwa sho wanadamu wakaanza wameleze tume wakawashashi no waendelee harma daraja yukaya washinde wameleza bai uislamu pia wene harma dunia hata Japan hata China ula adwa mahondo hule wa dunia maislamu ngo yimo ono ebengeleo riwasuli harma daraja yenu emafundi wajireserve harma daraja yukaya wakati wende asumani ni makatili wao warengeze boulevard zao wawaswili alafu harma daraja yukaya makati ya madanu waone nsujwa za barindi ni shamshukurie manyasi Shakri Sultani huenda mrenge fundi Said Haruna ya mwanesa ya oze ya muzi sema suala ikaunga wana nyora sima islamu warijue bana mafundi yanu banu ngamfikiro ndini shazi jaziri zirenika haki sirilo banu ranguda bala hata banu zilardingo zamba dizo fundi Said Haruna zamba leo zilar zamani dizo fundi Said Haruna zamba leo ebenge shetikadisha hao ne mashia bo fundi Said Haruna shitike bala shikaza bala utambengo wano na ushia waja wanrika kwa kutu kuna kujwa wewe dini yao da hivi mashia wote kwa Misri ni Hamada Asi mashia wote kwa Misri ni Hamada Asi leo waja wabongo wa Misri ni Hamada Asi kutu jongo na ndazivi hokaze rongo wazifanya hokasina tofauti neheli wakufikiri yoke mashiangu ojo dotondo wangu ojo odore nda jetai nungario nao handani harmwe komori bade mbeberu yenzahe handani harmwe komori bade mbeberu yenzahe rakaisha kai mbeberu wakaudza wandu kabja kaujwa mala wadzihwa leo asumani toi hajazirejeza anjwa hende haziba pale neze nguo ne najisi watinoka swaliwa hakafaniwa watinoka be wabo hao ohahe hende hala haledaho harengo hende hafanywa zila leo wanu wangu wana daraja dini rwaji nziro bofundi Said Haruna wanu wangu wana daraja dini rwaji nziro hokamuono leo emana hatu manashe watu aimani tola hatondolo wa mtarma sakipubeli kabati ndongo nziro hamada zila hamabala zila ichimba shamfi au lila pahala parisi wala rwarilo ni gari
ne mabeni ya mradabi wandu warenge watarma sakubeli wakenda walatse hwetunzu wala manadamu islamu yambani wakati yajo parwa jumbe ya kafaniwa wamtondo wamwendelea udingoni warenge ende ni mramaje warenge maiti wende waitarma sashe wevuriza opareni emafundi mziono ndongo hamanda hizo kabati milamu ya daraja za juu hamande za daraja hizo imafundi nganyabo ngamona unga mrema ole koti ija daraja baha ngwanzo urejezi la fundi Said Abdillahi yalo jumo zamba ube haki fundi Said Abdillahi ukabanza no zamba au hakika wende ufasiro msohafu inshallah biidhnillahi karim ya rabbi ebenge yole message hangu na kamuhimu nitie usiku leo Yesu mwajele mafundi waelewe leo babuhe mafundi yajuka menji halisi weshie umparo hangu salamu frère Said Muhammad ya pare haku mafundi ili rijwesha wiri andongo hamada zinu hukale pandalila yende likansi harima usilamu wa hatu sima komorien yende likansi harima ubinadamu hatu sima komorien nandele panda la bapa pale yafanya ndongo hamada zila nana aimani nana komanda feswali yokaya siti hamada mguna unike khair inshallah yokaya tola hende hafanya tabia nziro hamada zila leo mafundi yao Silas Radio yambo ngabo mufti shay mufti huo wa mufti wa SRC wa mufti ya hema mramaje ze regime za pewizo za wandu ikangwa ngujodore makoti makatili warenda wensinai ibenge ngam amini ukaya ngarjo hasuli har madaraja ukaya mafundi wao ngwajo hunda hukuma nziro osoni mwe komoriyo ni makati ekomori ijo hunda daula haki mafundi wao pia ngwajo la pirizo ukawa umongono wanadamu watia arzambao umongono wanadamu watia mvua sumani ya wari ya usilamu raili ramba usima islamu jana hajana usilamu ngojo hukumu emakatili yao emafundi wao onsi pia ngwajola la pirizo wajuhe esprizin wajiza kifundi waje wabirilia usilamu hatu ni harmonia hema na mkomori heni mabanu ya junrao wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.